Dalje Tomić, sada još jedna dobra prilika za crno-bele gol. Diarra postiže pogodak, 1:0 za Partizan. 11. minut susreta, Lamin Diarra potpuno sam, posle sjajnog prodora Nemanje Tomića i evo radosti za crno-bele. Evo kako se raduju crno-beli, vidjet ćemo još jednom taj moment. Prevario je Tomić Pejčinovića i onda izvanredna asistencija pored Tutovića. Diarra potpuno sam sa 2-3 metra. Zaista nije bilo teško pogoditi mrežu. Nije uspeo ni Ninkov ovde da interveniše i Partizan od 12. minuta zvanično vodi sa 1:0, ali sve zasluge za ovaj gol, najveći deo zasluga i makar podjednako naravno pripadaju i Nemanji Tomiću. Sjajno je prošao Pejčinovića i asistira Tomić. Sada dobar udarac, brani Stamenković. Vašington. Sudarili su se Isak i Ninkov. Tutorić. Dalje prilika 2:0. Vujović je strelac. Strahovit pogodak Nikole Vujovića i Partizan vodi sa 2:0 i verovatno pobeđuje na ovoj utakmici. Dugo su izbacivali loptu igrači Crvene zvezde iz svog šestesterca, ali na kraju, eto, prosto je zakucao loptu Vujović. Najpre sjajna odbrana Stamenkovića, ali Vašington je vratio. Onda su pokušali Ninkov i Isak, sudarili su se. Tutorić bravo na nogu Vujoviću. Evo čitave akcije još jednom i 2:0 vodi Partizan. Nikola Vujović, strelac svog prvog pogotka u večitim derbijima. 2:0 za domaće, zaista sjajan pogodak Vujovića i eto Partizan pred pobedom. I ne samo to, već i na putu je da sruši tu